bon dia linsira hotu na bena Jesus hadomi. Imi dia kalai, spera imi hotu dia. Hamutu klia valio hau bin Febi, I hau ne kolega bin Elis. Bon dia bin Elis dia kalai. Bon dia bin Febi, bon dia mos ba alinsira. Grasa ba maromak, hau dia. Bin Febi dia kalai. Grasa ba maromak, hau mos dia. Alinsira hane sembabain, durante minuto tolu nulu nilaran. Bin sira se hamalu kalin sira iha deder sam fura kidane iha programa de genio bot husi Biblia. E modo kita continue tene história semana idanenian, mai tahanoin filha fali história no versículo de cor semana kotuk nian. Alin sira semana kotuk kita rona kono basaida. Bin ele se hanoin itene história semana kotuk. Sim, sei hanoin. Semana kotuk, ita rona katak maske maromak ni povo dok husi sira ni fatin, maromak na fatin kualia basira. Maromak promete katak, lorong ida, maromak sei fo saida, alin sira sei hanoin. Sim, maromak promete atu fo fuam fom banya povo. Nomos bing eles, maromak mos fo hanoin fali katak. Yorai rohan naik ne mai husi David ni jerasan. Los, ikus mai, sira fila fali basira ni raing mai be, sira iha servisu barak atu halo. Sim, tambah Jerusalem honia templo rahun ti ona. Penghira fondasi hari hotu ona, sira celebra, mai be katuas barak maktanis. Ini sehanoin kala tambah saida sira tanis. Sira tanis tambah sira heing no ho hakarak tebes liurai rohan laik nebe maromak promete atu haruka mai. Liurai nebe maromak promete ba David ne se, mai tabuka hatene hamutu hus historia tuir maine. Bin Febi, ita mos iha versículo de kors mana kotuk nian, los kalai? Los, itani versículo mana kotuk nian maromak rasik hatete, mai ta rekor hamutu? Ezekiel, capítulo tolonulu resingnen, versículo ruanulu resingnen. Hau se foba o fuam fon, e hau se tau espírito fon iha onyalaran. Hau se hasai husi o fuam nebe tos hanesam fatuk, e fo fuam nebe mamar iha karak halotuir. Dalai datan, Ezekiel, capítulo tolonulu resingnen, versículo ruanulu resingnen. Hau se foba o fuam fon, e hau se tau espírito fon iha onyalaran. Hau se hasai husi o fuam nebe tos hanesam fatuk, e fo fuam nebe mamar iha karak halotuir. Molo kita continua itene historia, bing Elis hakarak husu ba alin sira. Se imi nia ama ka apa promete atu fo buat rumah ba imi hakarak hetan saida. Bin Febi hakarak hetan saida. Bin Febi hakarak hetan vestido fon e sepatu fon. Se bing Elis hakarak hetan saida. Hau hakarak hetang bisikleta. Ne para lokraik belesai halimat. Ini hanya sang olahraga indah. Sim, então, alin sira, saida mag imi senti banghira imi hein kleur ona, buat nebe mag imi nya ama ka apa promete, mai be sira sedau kumpri ka fo. Alin sira, imi senti saida, no bin Febi, senti saida. Au senti triste. Au hanoin dalam rumah apa ho ama haluha ona siranya promesa karik. Pensa ho bing ele sere mag bin senti. Hau mos senti hanesang nehotu. Diak alin sira, ita se buka hatene saida mag maromak ni povu senti, banghira sira hein kleur tebes kona ba maromak ni promesa. Testamento Phone Parte sanulu resinrua Tinan barak
la rona husi maromak. Tinan barak liu tia, la iha lia puan ida husi maromak. Husi tinan ida, muda batinan sanulu. Husi tinan sanulu, muda batinan atus ba atus. Sira senti maromaknya promesa bot komesa lakon. Israel saya ladun importanti ia mundu. Nasaun sira seluk sai bot. Liurai sira husi nasaun nebe forti, no nasaun nebe ia poder bot, ukun maromaknya povu. Ida husi liurai sira nemak, Caesar Augustu. Ukunain husi Romane hanoin niamak importanti liu. Loron ida, ni hanoin iha ni nialaran. Oinsa ema hutu-hutu bele hatene katak hau Caesar, mak bot. Ukunain Roma, liurai iha mundu tomak. Hau hatene. Hau sisura popu hutu-hutu iha haunya ukun ya okos. Klaru, idane sehatudu ba mundu tomak katak hau bot duni. Entaun, Caesar, ukunain husi Roma, liurai husi reinu Romano tomak, komesa sura nia povu hutu, atu hatudu ba ema hutu-hutu katak nia mak bot duni. Buat tidak nebe Caesar lahatene mak, maromak, mundu nia ukunain lolos, liurai lalehan horai nian, perpara hela atu hatudu ba ema hutu-hutu katak nia mak bot duni. Maromak atu halo rematan ya tempu nonok ya tinan barak nia laran durantine. Maromak atu kumpri nia promesa kona ba liurai rohan lai. Oh hatene oinsa maromak atu halo idane? Lahanesan Caesar. Laho gavaan lihusi sura ninia povu hutu. Mai be hoharaik an lihusi sai nudar ema ida husi nia povu. Lihusi ni espiritu nia poder, maromak se lori liurai rohan laik tama ia mundu hanesan bebe ida. Bing eles, imagina tok tinan barak maromak nia povu ya rona lia fuan rumah husi maromak. Se hau mak iha momentu ne ba, dala rumah hau hanoin karik maromak haluha ona nia povu. Sim, imagina det. Bing eles nia pa la kolieho bin eles. Lalika tinan barak lorong ida det bing eles senti saida. Senti triste, hanoin barak, tauk, senti oing-oing det. Apa hirus kanusa? Ne lorong ida karua, satan tinan barak. Agora itahare Israel sai ladung importante he mundo. Lahanesan liurai David e Salomão ne tempo. Nasan sira seluk sai bot. Sim, nomos nasaun bot ne be iha poder mak ukung maromak ne povo. Ida husi liurai ne mak Caesar Augusto. los. Se hanoin kalai, ninia hahalok oinsa. Nia foti ni hanoi nia mak importante leo. Iho dia tudu ba ema hotu katak nia mak bot duni. Nia sura povo hotu iha nia ukung nia okos. Ma bebing eles, but tidak mak nila hatene. Alin sira hatene kalai, saida mak nila hatene. Maromak mundu nia ukung nain lolos. Liurai lalehang horai prepara hela atu hatudu ba ema hotu katak nia mak bot duni. Maromak atu halo remata nia tempu nonok. Maromak atu kumpri nia promesa kona ba liurai rohan laik. Maromak halo idane la oso fotian, mai be hoharaik an. Wow, bing eles, how contente los, tamba maromak atu kumpri nia promesa kona ba liurai rohan laik. Sim, i hau senti alin siramos hein kleur ona atu hatene se mak liurai rohan laik ne be maromak prometene. Los kalai? Sim, bing eles, how imagina hela benghira liurai ne mai? Nia se hela ia fating ne be dia kanensan palasyu ka? I pasti hatai seropa dia. Tamba claro que liurai sempre hela ia mabot i hatai seropa dia. Los kalai? Dala rumah alin siramos hanoing hanesang ne. Los kalai?
hodi hatene semak liuraine I fating idane bemak serve hodi simunia keta haluha semana oing iha lorong hanesang no oras hanesang asisti na fating programa idane. Alin sira, hanesang bye-bye ita iha versiklu dekor kada semana. Ohin lorong ita ne versiklu foti husine be bin Febi. Ita ne versiklu ohin niam foti husi Evangeliu Lukas. Difuan sira ne beita tu dekor ohin lorong nian anju mak hatete ba Maria. Bin Febi sele Lukas kapitulu ida versiklu 30 resing ida. Kakleur tan ose isin rua, isei tur ahi wan mane ida. O tenke taunia naran Jesus. Bin Febi le primeiro, depois alin sira e bin eles bele colher tuir bin Febi. Lukas kapitulu ida versículo 30 resing ida. Versículo 30 resing ida. La kleur tan ose isin rua. Isei tur ahi wan mane ida. O tenke tau nia naran Jesus. Dala ida tan Lukas kapitulu ida versículo 30 resing ida. Versículo 30 resing ida. La kleur tan ose isin rua. Isei tur ahi wan mane ida. O tenke tau nia naran Jesus. Mai tatakaliman takamatang hodi halo rasan. Maromak ami agradece também itabot nunca haluha itabot ni promesa. Iha situação saída de itabot na fatin cumpri itabot ni promesa. Ajuda ami a tu sempre fiar e car metim ba promesa sirane. Amen. Story biblenian nebe bye-bye faan hofolin ruanulu. Baalin sira nebe kari kaluha ona story balu karona story la completu ka foin primera vez rona story dane alin sira bele rona fali story hotu iha aminia kanal YouTube onaran União Bíblica Timor-Leste. Nomos atu haten informação claro lutan bele visita aminia Facebook onaran União Bíblica Timor-Leste ka telefone ba ami nya numero hitu waluhat walu hat mamuk daledetan 77848840 hitu waluhat walu hat mamuk. Obrigado barak baling serah hotu nir atenção aromak fa benção. Dia kalian siram mau continue tani programa itu sebarona música ida. Força
Spera alin sira sena fatin acompanha programa né. Agora, hamutuk faliho ita, hauni colega Mana Carol, husi Amerika. Bom dia, Mana Carol. Good morning, Bin Febi. How are you today? How dia, Mana Carol dia kalai? I'm good, thank you, and I'm thankful to be with you all today. Mana Carol se hanoi kelas mana kotu kita aprende kata maski maromak ne povo dog husi sira ne fatin, maromak na fatin encoraja sira honia promesa bod sira. Yes, God promised to raise up a new temple and give his people new hearts. And we learn how to say, God gives us new hearts. Sim, ita aprende frase ho inglês. Maromak fome ita fuan phone. God gives us new hearts. Semana kotuk maromak ne povo fila fali ba maromak ne fatin. Mai be, sira sena fatin hein atu maromak cumpre ne promesa. I hein liurai rohan lai kusi maromak atu mai. Agora ita sei rona tang historia idane ho lian tetun I inglês. I mai ita aprende lian inglês ho Mana Carol. Part 12. Parte sanulu resin rua. Many silent years. Tinan barak larona husi maromak. Years passed Tinan barak liutia, without a single word from God. la iha liefuan ida husi maromak. And the years turned into many years. Husi tinan ida muda batinan sanulu. And the many years turned into hundreds of years. Husi tinan sanulu muda batinan atus ba atus. And the great promises of God seemed to fade away. Sira senti maromak ne promesa bot komesa lakon. Israel became less important in the world. Israel sailadun importante iha mundu. Other nations became great, strong nations. Nasaung sira seluk sai bot. Powerful nations whose kings ruled over God's people. Liurai sira husi nasaung nabe forti no nasaung nabe iha poder bot ukun maromak ne povu. One such king was Ida husi liurai sira nemak Caesar Augustus. Caesar Augustu. This Roman ruler thought he was very important. Ukunain husi Roma ne hanoi niya mak importante liu. One day, he wondered to himself, Loron ida ni hanoin iha ninialaran. "How will everyone know that I am the great Caesar?" O insa e mahututu bele hatene katak how Caesar makbot. The Roman ruler, the king of the world. Ukunain Roma liurai iha mundu tomak. I know. How hatene? I will count all the people under my rule. How sesura povu hotu iha unia ukunia okos. Surely that will show the world how great I am. Claro, ida nese hatudu ba mundu tomak katak how bot dunik. So Caesar, the Roman ruler, Entaung Caesar ukunain husi Roma, the king of the whole Roman world, liurai husi reino Romanu tomak, began counting all his people komesa suranya povu hotu, to show everyone how great he was. atu hatudu ba ema hotu katak niya makbot dunik. What Caesar did not know was that Buat tidak nabe Caesar lahatene mak, God, maromak, the world's true ruler, mundu niya ukunain lolos, the king of the universe, liurai lalehan horainian, was getting ready to show everyone how great he was. prepara hela atu hatudu ba ema hotu katak niya makbot dunik. God was going to end his many years of silence. Maromak atu haloramata niya tempu nonok ihatinan barak niya laran durantine. God was going to keep his promise of a forever king. Maromak atu kumpri niya promesa kona ba liurai rohan laik. And do you know how God was going to do this? O hatene o insa maromak atu haloy dane, Not like Caesar, lahanesan Caesar. not proudly by counting all his people, Laho gabaan lihusi sura niya povu hotu, but humbly by becoming one of his people. may be hoharaik an lihusi sai nudar emay dahusi niya povu. In the power of his spirit,
liu husine espiritunya poder, God would bring his forever king into the world as a baby. maromak selori liurai rohan layak tama ia mundu hanesang bebe ida. Mana kera hanoin saida kona ba historia ohin loron? Oh, Binfebi, he's coming. He's coming. God's forever king is finally coming. Sing! Liurai rohan layak husi maromak mai ona. Ita contente dos. Tuir mana Carol, nia sesai hanesan saida? Do you think he will have superpowers? Haha, lae. Nia poder hanesan ho Superman. Maromak ya força bot. Mai be, liurai rohan layak ne mai hamundu hanesang ema ida husinya povo. Hanesang ida husi ita. Well, surely he will be very powerful. Sing, liurai rohan layak husi maromak sesai força tebtebes. Mai be, nia se la fotian hanesan sejar. But, well, he will be very rich. He's the king of the universe. Haha, sing. Nia makirai ba mundu tomak. Mai be, nia se tama iha mundu hanesang bebe ida. Lariku hanesang ema sira. Well, surely he will be very important. Sing. Nia se sa importante tebes. Mai be, nia se haraik an. Well, I guess God's forever king will be very different from other kings, but I think he will be the best king. Sing. Liurai rohan naik na be maromak promete se sai diferente tebes husi liurai siraseu. Mai be, claro nia liurai na be dia kliu hoto-hoto. Binfebi, let's learn some new words today. Mai ta aprende je phone ho inglés. How do you say God's forever king is coming in Tetun? Liurai rohan naik husi maromak mai. Okay, so God's forever king Liurai rohan naik husi maromak is coming. mai. Let's say that together in English. God's forever king is coming. 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 Let's pray together. Mai tahalorasaon hamutu. God, we thank you because you never forget your promises. In every situation, you always fulfill what you have promised. Help us to always trust and hold on to your promises. Amen. Binfebi, I want to hear what happens next in our story. How masakarak hatpenes saida mag-acontece tuir mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na be acompaña del programa ida ne kata livro de Genio Bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Mi be kontakto ba numero WhatsApp hitu-hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu-hitu walu-hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidilnya oin. Dia kalin sira itanya programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loran sábado semana oin horas tuku si hobalu to tuku sanulu dadersan e programa de Genio Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.